Uba given Miguel William MLA Gasara constituency ulashimti kumu chairman matmai jangka Meghalaya Industrial Development Corporation hak office rekam halem khra kani gajing shimti uba given kumu chairman kalong hadian ba gajing ino kam u James PK Sangma hadim lasha jit klem dadan bayakun persha kumu MP Garja Sabha hagni si penyang brom laidon langru uba ransam sutnga ubari ko chairman ba E Khan ubari vice chairman ba Emhalang Simli ubari co-chairman ba Danbok Kimdait ubari co-chairman ba Danbok Kurkalang ubari vice chairman ba Kharjana ubari assistant general manager ringkat kinong trei ba kinong yarap ka office trekam joke MIDC. We extend our warmest welcome to Sri Gavin and William on assuming office as the chairman of MIDC. We are honored to have you lead the corporation and look forward to working together for the industrial and economic progress of Meghalaya's future. May your tenure be marked by success, innovation, and meaningful achievements for the community. Welcome and best wishes for a successful leadership journey ahead. With warm regards, Meghalaya Industrial Development Corporation Limited, Government of Meghalaya. Thank you. Yang kewan ni leh, isan maju lang berak leh. Corporation, kedua yang kecil tuai. Angin dompak, dapur kedai dia aku berisi dan dari keputusan ekonomi aku nong yang matmai. Dan bukan kecil tuai boleh dan aku ini mensim jumpa lah di kecil start kecil Jepang berfirman lawan. Dalam kedai dengan corporation, hacker kom repair. Bangiru yang selalu ketika dia militiru memafiru pen yawalan ini dan kedua sudai dan khadam ini dalam taman kerja pada musim itu ini lagi sempat keluar ke bawah. Duk kedok nun, oh, ni ai, ye kani kicing ai duk, kicing i, kicing men. Tiha kani kepor, nak kalian jongi kongki co-chairman, taki vice chairman, markum juru. Kini ki staff lani ki officers jongi ki badon berap ki ba don lang mat ni hakani ko por da ka jing kemen ba da ka jing e ya pi kani program kalong ba ni don ketika diang man ai ya pi haki betang ba don la da kalong haka decision ko pi bin chim ko chairman ye ni don lang ba pi dikatai ke de ko balapan pau mantan ketika teamwork ka bangila lam haki ni kisnam nga join yang ni hau arpu lai yang punai November ban abang wan yang ni yu isi saya ketika teamwork abang ini dah bagi co-chairman, vice chairman, ke management berhapo ke jengilam jong chairman jong Sir James atau puan kiba pun di decision kiba kiba teng ni skoba tip yo sha bu jingkeliru Henry dakawai karai niarai bang mendai tang ucapan bangkit klik ya karai Henry day kebun day ka along kebun mo jadi director dan simnya karai akan simru ini klik dia nak kata kada kapoy haduk ni kan level bang akan mau bahaka tu kapor ni danru kini ka Sir James umdan sini Henry ngi ong lele la da pidon sabaru ngile meeting board meeting ngile lembaka visi video conference tinggal ngatrai laisin lale video conference nomor ngi kwa makakam kaniai de kata kali kowe ban om tak taruh kidon ki decisions kiba ngiya lembaga circulation mo ngiya lembaga circulation de kata kede ke bang ngi don ke jingkit kli ban hagani ka jamit ni da movement ni pi don ban ngi kermens kan mo kane hi barok ko om ne kede ka jingalam ke jong play try and run pinwan hang ni ngi nakaliang jongi ngila don kata kejing ke expectation mo merupakan wanang ni Henry ngikir mensekam makanya berok deka jingalam ke jong play pi wanang ni tengi sotu hi panakalian ke jong ing yo i ba MIDC kumla kren nakalian ke jong pi kum kinoilam kumla kren chakma ngasun penpau ya ke jing suburong ban ai koble ya ka team hi poro koi apo ka jinga trilang ke jong pi nadu chairman ibrale co-chairman vice chairman perkam tam air wiki officers ki blatrai met permen siam banino senyang
nak bentar kan ko organization in berokoi bangi sotu ya kan ko organization bakan ke shapra ni sotu ni juang hi bakade ka timbo hoi haga jingya din ti coba kam ki jingye ki din pen kian ki babun ki bangi kendu ne kan men scam bana kalian ga jong hi asun kerpan kalian ga jong aku cemat barang syatu mani prokomenta ya kloi bani ai jimut le ya kloi bani pin ila namangi sotu ki di jing ai jimut ki de ki jing pen i na kalian ga jong hi kum ka tim berko ka bana kalian ga jong ni don ga thong ba hak madu banang kentir ya kan ga mai si ham si jong susu hoi kuma keren hene na kalian jong ba dan bok hende abangi keren ki bobon pili ki corporations ma sarkar kim na balna ni sisa bobon ki de ki loss meeting corporations kepada kalian na jong ni sotu haja insya jaka banang pen crime yani banang nos niam si economy jong ka jela i pen banang rain is sources jong ka ya ka jong ka sarkar ni community la bra ni na kalian na jong ni barong ni dan ni jingke ki ni trailang ni dan ni mensi ni nos niam ikan man baka taga MIDC hako iasi kan salong profit making corporation berniyo ki interventions ki bopon ho ya to si limba presentation kabaling kot kabaling pam na kaliang jongki officers haga potrik niyo ki fang ki interventions ki bopon na kaliang jong ka MIDC bagi community ba kum ka organization ni nanga banang penklan ya ka economy jong ka jelai berkoi hoi rabai dei ber sarkar menuju keren na kaliang cuma tu namba ko ko pos ko pa ni sotu ban penklan ya ki economy niyo ban kaliang jong ki investments ki bobon ki lawan hapo ni ka jela ka jong niyo ba ki kon samna ro ki dan ya ka benta ko kra mangi sotu mangi ju ong kami halian kare one of the youngest states hapo kari hi berkoi kabangi yo nyo ko apasen di kon samna ki bahapo ale pesan senang kita ni dan kam man penti kena bangina pen kon yek ni kon samna kata kalimti ke bade ni no senyang lang raju opong ni sistem baling ba ki objectives from the MIDC ni nangla ni training no persyam no senyang banang pen klan ya kejela me hale jomi kang me nangla ki syapang na ko